Assalamu alaikum hurmatly Qo'shqor kanalının görüşçüleri, bizning qadrli qatluvchilar. Bugun 2020 yılın 27 sentyabri. Biz No'g'at mal bozorunda turamiz. Bugun o'zingizlar mınday tamasha qilib ko'rib turganday bozorga yaxshi atlar kiribdir. Bozor baholari qanday bo'ladi? Bizning kanal bilan cho'g' ko'ringizlar. Şu pazar baştalganda şu Qarakunanın pazarı kızıp bağ olup jattır. Kunan eken. $165.000 so'm bağ verip jatgan şu. Elgü. Gelişken kunan eken bölündü. Boyu dağı büyük. Qaqagıl baptır. $165.000 so'm turadi. Oldu mu? Ma 170.000 so'm bağ verip jatışadi şu. 180.000 so'mga da berip edim bunu. Görüyoruz. Qanchaga satıladi. Bat alınıptır. 75.000'ga alıp paylaştı. Robotçu eken. Robotçu atık. Pazar. Kuzu ucuruk jatar. 3'te tuğan bey eken. Pulunu menen 65.000 so'mga alıp şimdi daha paylap qo'yishdi. Torat satıldı. 67'ge geldi mi? 67 oldu. 67.000 so'mga satıldı. Qancha jashar ekan? Yazga yaş mı var? 67.000'ge pazarın ortasında satıldı. Satıldı be. Qancha? 67. 80.000 bağ verip jatışadi. Yaşını bilemiz az bunun. Kaçqa ekan? 1,5 jashar ekan. Balagan bormi? Balagan. Жазға құнан болады екен. 80.000 so'm. Bozor shunday bo'ladi bugun tuğanlar. 80.000 so'm. Toza bağ verip jatışadi. 1,5 jashar jashi. Nereye satar? Parodasına to'xtalsak, parodası Rossiyan Abakan şahridan alıp kelingandi. Şu yerde bağ olup jatadi. $85.000 so'm bağ verişdi. 85.000 şurada bağ verişdi. Bu qara atda bağ oldu. Qara atların bazarı 61.000 so'm bağ verip jatadi. Maşine taşıyın. Gel. 61 deydi. Kunan eken jaş. $61.500 so'm verip jatışadi. $62.000 so'mga ko'tarishdi. Akşaga niyat qiling.
Мынакей туугандар, чоң бээ сурагандарга парода бээлерди да көп сурайсыздар. 7 жашар Польшадан келген бээ базарга сатууга чыгыптыр. Бою 1.75тен жогору экен. Өзүңөр көрүп тургандай өтө бийик, чоң, урук ала турган бээ экен. Пародасы Европадан, Польшадан алып келинген дейт. Акча керектигине байланыштуу базарга чыгыптыр. Баасыны 350 миң сом кеми бар деп Ноокат мал базарында турат туугандар. Бизге коңшулаш Өзбекстан, Тажикстандан көрүүчүлөрүбүз көп жазасыздар. Ошолорго номерин да калтырып кетебиз бул бээнин. Европейский бээ издегендер болсо, ушундай чоң бээ издегендер болсо, чалып байланышсаңыздар болот ээсинин өзү менен. Байланыш үчүн телефон номерин да айта кетти. Плюс 996 755 96 10 номер менен байланышыңыздар. Ушундай парода уруктукка бээ издеп жаткан болсоңуздар, пародасында эскерте кетебиз. Европейский парода Польшадан алып келиптир. Ошого эле катар дагы чоң данчак парода дагы бээ дагы базарга чыгыптыр. 3 тууган бээ экен бул. Баасыны 350 миң сом деп турат данчак парода да бээнин. Жашы 7 жашар, 3 тууган бээ экен данчак. Бою 1.65тен жогору өтө чоң бээ экен бул дагы. Уруктукка издеген болсоңуздар, азыр номерин да сурайбыз. Ушундай парода көп бээлерди сурагандарга байланыштын номерин айта кетсем, 0777 менен 10 47 59 номери менен байланышсаңыздар болот. Парода Ганновер. Чоң бээ. Бул жерде бир кунан байланып турат. Бышты кечиресиздер, 3 жашар. Жашы 3 жашарбы? Бышты экен. Баасы 250 миң сом деп турушат муну. Парода кандай? Пародасы тууралуу толук маалымат жок, ээси билбейт экен. Баасыны 250 миң сом кеми бар деди. Жаккан болсо, байланыштын номерин да кайта кетебиз. Ушундай бышты издеп жаткан болсоңуздар, өспүрүм. Плюс 996 770 Жөн 70 бе? Плюс 996 703 46 69 69 номер екен. Ne oldu kam? Hey. Verdin mi? Мында ескерте кетебиз, 190 миң сомго бербедик дейт ээси базарда. Ama 10 bin canlıga olsa satamız. Жерде дагы бир авыл жатат. 95 ming ber dedim bu yoqqa. Yok. Endi ayıp özde bunu. Bunu onu. Башка бар. Rast kılıp, Ali de kılıp da. Ke, Süleyman. Akça özün menen ketetik atып al. Sen bundan köp akşayla kalmayacaksın. Nima qilasan? 5 mingga bitta qo'shib bermayapti hozir aka. Var baraka 95 ming. Yuragimizda bo'lgan yaxshi Var baraka. Var baraka men. Xolasi ham Endi sen ham yeysan. Xatira uray. Vursamizdan de. Vursamizdan deb qo'y. Yes. Süleyman. Bak uluk. Uluk. Bak. Böyle ziyan qila borlava. Oydan bir adam. Ошол жерде өзүңүздөр күбө болуп турасыздар.
Şunu qara. Östürüm bağı oluvattır. Sotarmandan gelecek beri. Hey, Süleyman. Ben bu tarafa sen tarafa emesmiyim. Qara. Final kesen biz 3000 çok bir şey. Oğlum bir yer. Bağa elder köp. Şu jerde qarap turgan. O şoda da geldi çok. Şoda final saat. Süleyman aka, Ben de Baktım yiyeceğim koy bir. bir zaman koyuyorum. Bir zaman koyuyorum. ziyanını aytıp koydu. Ben ziyan kılatamam. Şu ziyan kıyamayacağım lan bana. Ya bir zaman koyuyorum. Hakikat ya, şu ziyan Bunu vermem. Yiğit. Koy. Sevka, ne kadar vatan verilip kesenci puluna çalınganı erkekse. Şimdi koyasana. Ya ulan ne? Kaçı? Nereden böyle pulun atıp pulun ne keto da sevka. Ne yapar? Bak bu satması mı çok? Bak. Ulan sen be. Son mesem çok. Var mı sattı 94 bak. Atacak bu. Cevap. Gelen he. Özün böyle yakıp koy ya. Nasıl mı? Ya abla baytke. 94 bin so'm olib ketdi. Qarani sherik kinesi. Mına Kunan ekan. Hozir uşunun satılganına köp boldingizlar. Qara Kunanlarning bozori qiziq yurib жатат bugun No'qat mol bozorida. Burada da bu toru qaşqa bağı boluvatdır. Kunan 2 yaşar ekan. 76 bin so'm bağı berip çat bu jerde. 77 bin. Жетимиш жетим бербей жатат. 78 bin so'mga chiqdi. Qaltarashqa jozga Kunan bo'ladi ekan. Qattaldan da tartib ko'rsatib ketsek, 80 bin so'mga 2 bin so'm so'rashdi. O'shanda 78 bin so'm baho berib жатышат. Bir yarım yaşar taylar ekan. Bağları 55 bin so'mdan deb turadi. Shunday o'z-o'zini taylardan tart deganlarga, o'z-o'zini o'spirim taylar baylanish nomerinde qayta ketamiz. Shunday arzon taylarni izlaganlarga aytib qo'yinglar. 772 0772 menen 66 66 05 66 66 05 nomeri menen baylansanızlar bo'ladi. Hem qanchadan bermedingiz bularni? 48 bin 49 bin so'mdan bermedim deydi erkek taylar. Жазға Kunan болады ekan eskirtib ketsek jash. Bu taylarni da tartib ketsek 46 bin so'mga berib o'tdi. Jashlari qanday o'qiladi bularni? Bir yarım. Qaltarashqalar ekan. 55 bin so'mdan keyimi bor deb turadi. Bunisini 46 bin so'm baho berib chat uchurdi. Uchurda bozor o'ta qiziq yurib жатат tag'in ele. Biz bozor bağlarini bilibini ulantабыз. Akırına çeyin görüңүздөр. Bizdin kanalga kattala elek bolsаңыздар, kattalıp koyuңuzдар. Qo'ng'iroq çonu basıp koysanızlar, biz kirgizgen video birinchilerden bolup görüp turasızlar. Bir asiyat bu yerde bağı boluvattır. 5 yaşar ekan, 65 bin so'm bağı berip жатышат. Ушул жерде bağı болуп жатат. Altımız 8 bin verişti.
69,5 ming berip жатышат. Ээси 70'ke алып кетти dedi. Жетmiş ming so'mga satıldı. Paroda burulbeye satıladi ekan. Qanchani tug'an be bu? 3'te tug'an be ekan. Bahası 200 dediniz ha? Bahası 200 ming so'm deb turadi. Shunday cho'ng paroda be izdegenlerge. Cho'ng beylerdi ko'p so'raysizlar. Nol 72 menen 90-80-44 nomeri bilen baylansanızlar болады ekan. Mına dagı çoğun beye giriptir. Orlovskiy parodadagı biz özüңүздөрдүн жазганыңыздарга карап çoğun beylерди көп суранасыздар. Ошо Orlovskiy parodadagı beye giriptir. 150 ming so'm dep turат. 4 tuğan bey ekan. Бағасыны 150 ming so'm kemi бар деп турушат. Ушундай бей издегендерге номерин дагы айтабыз азыр. Ушундай Orlovskiy parodada çoğun urugalam деген. Urugalam desеңиздер 0774 менен 22-75-52 номери менен байланышсаңыздар болот туугандар. Мына жалпыңыздар жана көп болуп кеткен. Базарда 180 ming so'mga satылбаган кунанды эртеге бардыңыздар сурайсыздар. Чыгарылышыбыздын башында көрсөткөн кунан кийин 200 ming so'mga дагы берилбептир. Ушул кунанды сурап издеген болсоңуздар, байланыштын номерин дагы айта кетейин. Байланыштын номерин дагы айта кетсек, айткан номерди? Плюс 996 707 87 85 01 номери менен байланышыңыздар. Ескерте кетебиз. 200 mingге берилбеди. Ескерте кетебиз. Баасыны 300 ming so'm кеми бар деп жатышат өздөрү. Ноқат мал базарында 200 ming so'mга сатылбады бүгүн. 27 сентябрь 2020 жыл. Ушул ат баа болуп жатыр туугандар. 66 ming so'm баа берип жатышат. Үйүрдө жүргөн ат экен. Үйүрдө? Ова, бересиңби? 67 ming so'm баа берип жатышат ушул жерде. 8 жашар үйүрдүн аты экен, кара ат болсо. Көрүп турасыздар, өтө чоң ат экен. Культивация тартат дейт, ишке жүргөн. Баасы 200 ming so'm деп турушат. Сатамын берет. 100 mingге чейин рабочий аттарды ала берем дейт. Бу 126 ошондо. 120 ming so'm берип атам дейт бул атка баганы. Номерди айтып койчу. Канча номер рабочий ат саткандарга? 79 менен. 03 04 номер 79. Сатып алат экен рабочий аттар. 100 mingге чейин аттар болсо кайрыла бересиздер. Ушул жигитке. Мынага туугандар 200 ming деп. Бою канча чыгат? 170 экен бою. Канча жем жейт? Жемди 5 килограмм. 5 килограмм жем жейт дейт учурда. Үйүрдө жүргөн ат экен. Көчтатта улакка гарантиясы жок экен. Улакка гарантиясы жок экен. Үйүргө бар экен. Канча жыл жүрдү үйүрдө? 2 жыл жүрдү. 2 жыл үйүрдө жүргөн ат экен. Культиватор тартат экен. Байланыш номерин айтабыз. Байланыш номерин айта кетсек, ушундай үйүргө ат издеп жаткандарга
71 milyon. 0771 menen 78. 78 33 68. 33 68 nomerine tez baylanışыңızlar. Çoğun at ekan. Mına ekranda görüp turgan at tuуралуу эми толук маалымат бере кетсек туугандар. Канча жашар бул? 6 yaş. 6 жаш экен, эки асы. Баасы канча? 800. Баасы 200. Өнөрлөрүчү улака, үйүргө, Var uyurda. улака, үйүргө, ишке бар экен. Бою канча чыгып булат? 70 Ашыгыраакпы же 70 пасыраакпы? Мен көрүп өлчөп көрүп ала берет да. 170'tin тегерек экен бою. Жакшылап көрсөтө кетсек, келишкен ат экен. Улакка, үйүргө, ишке. Ат издесеңиздер номерин айта кетебиз. Ошол номер менен байланышасыздар. Жакшы ат экен. Чоң, жоош, такалары бар. 170 ашыгыраак экен. Менен эме болот, алыста кичине көрүнүп турду. 170 ашыгыраак экен бою. Эми байланыштын номерин айтабыз. +996 63 milyon. 773 38 38 82 82 11. 11 номери менен байланышыңыздар. Ушундай ат издеп жаткан болсоңуздар. Қазақ құттары таза полностью. Туголу таза экен. Ескерте кетебиз, Ноокат районунун аты. Жаңасы екен, 4 жашар екен. 44 миң сом баа берип жатышат. 50 миң сом деп ээси айтты. Ал Арман 44 миң берди. 44 миң баа берди. Үйүрдө убакта жүргөн ат экен ушул. Торат. Учурда баа берип жатышат. 120 миң сом. Кызуу баа болуп жатат. Жашы 7-8 жаштагы ат экен. 120 миң сом таза берип жатышат. Мына өзүңүздөр күбө болгондой 120 миңге сатылбады. Сиз канча дедиңиз эми аттын болушуна? 125 milyon az berem dedim satılmaydı dedim. 125 миңге сатылбайт деди. Канча деп атасыз өзүңүз? Үйүрдө улакта жүргөн сындык ат экен. Ayırda yap жүргөн garanti uyurda yap. Ulakta yap. Улаккадагы үйүргө да гарант экен. Канча эми болушу сиз айтасыз? 180 деп атам. 180 миң деп атыптыр. Ушул атка кызыккандар болсо үйүргө улак ат издегендер номерин айтабыз. Айтың телефонду? 78 milyon. 0778 менен 79 55 07. 79 55 07. 07 номерине чалып байланышыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүн 27 сентябрь 2020 жыл Ноокат мал базарындагы чыгарылышыбыздын соңуна чыгабыз. Саламатта калыңыздар.